Atacağım degенleri. 108'de только 6 adam geldi. Kollegalardan gelgili. Kalıyorcular. Özüm, cürgülü. Uyanmaz, gelgili. Çok eşlik olmak cürgülü. Чем больше людей, тем больше шансов. Cürgülü. Конечно, было, давай. Бас. Sizga aytaman. Ayirmasin. Dağıldı gerek. Rayon. Пригородный çıktı. Ondan көп болсақ та лестек болмай. Айтып ғой, чем больше, тем лучше. Жүрі. Хочешь? Пойдем. Жоқ, только девушкалар болады. Только девушкалар. Женский пол. Жи деген букваны бар шығады. Мы емес. Все. Азыр бардыңыздарды вокруг меня. Мен айланып тұрсаңыздар. Замыкая круг. Жақында новогодний жаңа жылдық корпоративтер болды. Елестерде мен елка, короче, елка жоғанда. Азыр диджей музыка қойып, кәдімгідей билейсің. Дамқа, зың, пам. Ана мен екі дегенде болды, екіден тұрып қаласың. Түштіңдер ме? Ана 3 десең 300. 4 десең 400. Жақсыға оңғыла солғыла берейін. Кеттік, танцуй. Üç. Hayır, 13 emez 3. Gitmeyiz 3. Buna bayakta böyle işliyor. Gel, uçakta bayakta. Bayakta. Gel. Hayır, bunlar olacaktı arasalar bunlar 3'tün cedi. Ben sanadım da kan çok geçmiyor. Kudayma. Daha жақсы bir okulun tek kartırımız birlik telefonu. Да, кейінгісіне болмай удачно болмайды айтып қойын. Это чтобы вам было понятно. Мен четко есептедім, количествоға шығыш керек. Как портасына білдім. Танцуем, кеттік. Танцуем. 2, 2. Эй, 2. Құдайыма, бұндан дене түзіп шығады. О, батыстың жолығын жуып алды. Стафра. Вот, понятно, да? Все понятно. Все. Удачи, девочки. В следующий раз так удачно не будет. Сейчас разберем. Поехали. Бич! Бұл жақта яғына біреу жетпей қалды. Üçe böyle жетпей қалды, осы сезге берді. Рахмат қыздар, өте өтімен. Спасибо. Қолшан ұзатасыз. Так, танцуем дальше, поехали. Танцуем дальше.
Öldüre! Öldüre! Ay, Erdoğan'a rahmet, спасибо. Спасибо. Baykuşlar ne iyi yani. Da bahsedeyim o kalıntı kalıntı. Bunu söyleşin gerek yok. Tam söyleyeyim de şey. Üç! Hey, bekle dur önce. Tak, bu hafta Türk olup kaldık. Bunday kadar. Kimin yerden figuralar görüyor çıktı sosyal medyada. Так, еще раз, хорошо, давайте. Туда поближе, нет. Раз, два, три, танцуем. Move, move, shake, shake, now drop. Move, move, shake, shake, now drop. Bish, bish, bish. Рахмат, siz явно уже не ничего отправились. Спасибо, спасибо. Танцуем дальше. Два. Kim kaldı? Geliniz sizge de priz. Уже бұл finalistlerдің қатарына келіп қалдыңар. Жаңа 25 болдыңар, азыр 15-тен бастадық. Дальше. Üç. Так, жақсы. Екі сұлу қонағымызға приз. Рахмат. İyi güzel. Anlayışlar. Öyle bu iPhone oldu. Вообще öldürmeye bunu gezgin ha. Tanışın da. Tam bu gerisi. Bu eksulu bana böyle kızı giyip oturmuş. Gördün değil mi bunu? Tam oturdu değil mi? Sizlerдің қымбаткерлер апасына кетті. Ойнамды болсын. Тек қауырасың басын не болады яғын бір телефон алмаса. Танцуйдасы кетті. Үш! Тек приз! Так, жақсы. Танцуем дальше. Ол сізге спасибо. Танцуем дальше. Үч. Нейсе көңіл. Анадайын сұлулар ұял бағына тартымағылар. Бізде четвертьфинал. Жаным чек кеттік. Если вы знаете, какую я цифру назову в следующий раз, отправьте смс на короткий номер 808-4. Биrinci koyuydu bunları. Hanım? Tamam, al sonra kopyayı geçeyim. Tamam, gel. Ай-ё-моё. Зато жарым черекке жеттіңер. Полуфинал. Кеттік. Üç, but. Ладно, давайте еще раз.
Давайте еще раз. Стоп, куда глаз? Так, кыздар, бой, бейхатар қатырлар, бейхатар. Сіздерді басқаша финал шешеміз. Так, конкурс финала жеттіңдер, молодцы, пушка. Главный приздер қалдай, бытовая техника, набор посуды, телефон. Куда глаз? Вы должны сейчас принести свой мобильный телефон, побежать. Свой мобильный телефон, если заможете. Молодцы. Открываем селфи-камеру. Селфи-камеру открываем. Селфи-камера. Дальше короче смотрится. Жоқ, суретке тартамыз өзімізді. Ага, өзімізді селфи қыламыз. Так, дети, не мешайте, отойдите. Дети, отойдите. Отойди. Так, внимание. Первое селфи вы должны сделать в шум-кармане, найдите его. Хорошо, что это была репетиция. Чё, кетірбеміз. Бұл репетиция очень біреу аракет қылауыз, кейінсіден не отставай. Внимание! Следующее селфи вы должны сделать с любым гостем, кто носит колпак. Раз, два, три. Вот. И все, замолвай на три. Так, молодцы, встали. Так, у нас осталось 3 гостя. Следующее селфи вы должны сделать с Гульнара Ильиче. Найдите ее. Не успела, да? Не ту. Ладно, вставай, ничего страшного. Біреу бияқта, біреу тияқта дейді, молодцы. Жақсы да? Отвою, молодцы, қыздар. Так, жаңағы қолоқты один раз просил вас, один раз прощаю. И, внимание, следующее. Вы должны сфотографироваться с любым гостем, у кого есть в зубах кариес. Стоп! Кариес керек жоқ, тамашалайды. Құдай май, қолда телефон жүріп, есік астың бар, оғыз ашықтырып жүріп, да? Ачу асыл дейді. Молодцы, бро, воля к победе сильная. Внимание! Вы сейчас должны сделать фото с любым лысым гостем. Лысый, ребята, лысый. Молодцы. Так, ничего страшного, я вас прощаю. Второй шанс говорим. Следующее фото вы должны сделать с любым гостем, который пришел в красной одежде. Все, сіздерді бір победа, бір поражение. У всех по одному опозданию. Или, кстати, не опаздывайте. Следующее селфи вы должны сделать с любым предметом со стола на букву П. Питер Басна. Окей, на столе. Вы. Молодцы. Черт побери, не успели. Много вертолет артового. Ничего страшного. Приз кончаем было. Пойдемте, вставайте. Внимание! Финал! Пойдемте. Атыңыз Сіздерге? Сіз? Кім боласыз? Мұғалім? Жоқ, Райан. Райан, сіз? Оқытушы. Анда телефон бияққа кетіп келсен, жөнеге кетіп. Так. Осындай өлі, да? Мұндай қыламыз. Бір кесе. Атыңыз кім? Бегімжан. Бегімжан.
Siz zaten yanında любой официантный сөйлеп шығарайын. Бегом, любой официантный. Ай-бай, аппылдығызды тұр официантында. Ладно, молодцы. Или еще чекайте тогда, давайте по часаку. 3 раза чекайте. 3 раза. Камень, ножницы и суле. Сулефа. 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 Стоп! Победа! Бюро. Қалыстыңызды айталымы, победаны тапсыралым же, как она есть или плавала? Как она есть? Ежем айтты, все нормально деп. Апке. Бегинча, моя умная девочка, я тебе даю, чтобы ты вручила ей, как подарок, за победу. Но победа у нашей Бегинча. Бегинча получает второе место. Огромный набор посуды. Планируется району любой полный чекер. Ё-моё! Любой как этого моду. Поздравляю вас с победой. Фото на паре. Зато Бегинчанның жеңіл қолыменен районда любой поп чекер. Бар болу, молодец, умничка.